Namar ke jingsniew ke palat liam jong ke Surok ke pyniasoh Nongpoh-Umden Ri Bhoi District ke balabu jingeh shikatdei yaki paidbah nongleit nongwan kumta ban sngewthuh halor ke jinglong jingman jong kane ke Surok Bah Mayral Born Syiem MLA ke Nongpoh MDC Bah Balajied Rani mynta ke sngi ke artarik urisau kila leit ban Jurip ya ke Surok kumjuh ban phah Maramot Noh mardor ya kane ke Surok ha kane ke Jurip ya ke Surok Nongpoh-Umden layadon langru ke officer ke tenat PWD Nongpoh Division bakan thup ya ubah BCM Executive Engineer PWD Nongpoh Division di Shela Assistant Executive Engineer nolor kiwei ke officer. Nakaliang kita nong mikmat ke Nongpoh Constituency rengkat ke officer nak ketenat PWD kilalai ru banjurip benta ke sngi tang haki benta bala sngiw palat ke Surok namar ke jingsniew palat ke Surok kalabu jingeh ya ki spatli ki snong hakathan umdan ki bapnongkam ya kate ke Surok nak ke benta kalai kawan jong ki paidbah. Iwan banpek ya kane ke Surok Nongpoh-Umden Sonapur Road. Kaba aga jinglong jong mariang kamtam aga dekat snem slap bujur lakta sabab palat baganing Surok kelas new hadu kata-kata lasisa nakaliang ka jong ka department jong Nongpoh division nakaliang jong ginong mikmat nila ya persyang ban pek de gilat ke ba khamba komno ban la ban penmang lagi skim ki ba khamhe ban yo ban penbhai ke NUS road baginang don hakalenti banang yekren lengba ka wall bank te kani gede ka benta ka bagian hab banya budin kanang la ban tham simpor kumbuka to kan epor ti ya menta banyarap ya gejing jinjar jong kana gijong ki paidbah hakalik kawan namar ke Surok plus new pala ti ngilayawan kenang mereka sini ngong penpau jong sngu ya ki officer jong ka PWD roads department jong Nongpoh division ki balai sim kia ki balong serius ya kene kam ki bai ya gejing don kam kerki bade ban penbahai kene kam tingelayawan ban Jurip ban pek ban khmi ki jakka ki bala sngiw palat ki bala dei ban lek bha ban yo ban siang da garong ki don ki benta ki bang the do mau bat kumta ter tingi kerpat ki paidbah ru bikin sobha ban yaisa ka jinglong jong ka perthei ka mariang i uslap ru bojur ki Surok ki babhar ikel ajat rathai lut barok ni national highway 6 wana jorbat umyam ru ulajat namar ulajur plat slap da kesnem jadi nang sakadau ni cepat ipadbah mungkin yaisa bad hagajuk popor ringit scam pada gajingnya terilang jong ke department hilang barok yenla ban nyarap bahkan pensuk katu kat ni sipor nak mta galit kawan jing paidbah jong ne gedong ka than umden area he barok kowe syarat nong tuluk syarat mathan syarat marman bergui di jeka kudan hang ni ya kata di jing temu ka bangi kawan hang ni hukum si benta bangin penkrek ya genti kiskin ha ka bade bagi penkrek ya ka Ri Bhoi Presbyterian Synod kaman long hukum jari yang benaiman bat kumjuh ka Ri Bhoi Synod Union kaman long ha balang umwang cam hang ne hau benaimat kita yo menungkong kalong si benta bagi penkrek sampai jadi pediang ini jing sengru nang bahkan pensuk di paidbah kinong leit kinong wan kene ka jing seng ka bangin don lagi ni ki dong thai